Reka tubasuhuze mu mudukurikira muri hirya no hino hatandukanye, haba abari mu Rwanda ndetse n'abari hirya no hino ku isi. Tubaha ikaze mu makuru yacu aho muri hose. Muri uyu mwanya reka turebere hamwe amwe mu makuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi, duhereye ku ntambara ya Israel ndetse na Hezbollah. Kuri ubu urugo rwa minisitiri w'intebe wa Israel Netanyahu rwagabweho igitero, ariko atangaza ko adashobora gusubira inyuma mu rugamba ahanganyemo na Hezbollah. Mu yandi makuru akomeje kuvugwa nuko Israel yivuganye undi muyobozi wa Hamas ari we Senua. Reka rero tubaha ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye, n'ubundi tugiye guhera ku yarimo aravugwa muri Israel ndetse na Hamas cyangwa se na Iran. Aho rero minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko atazigera acika intege mu rugamba ahanganyemo na Hezbollah. Aha ni nyuma y'amakuru yashyizwe ahagaragara avuga ko urugo rwa minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu rwatewe n'indege itarimo umupilote izwi nka drone, ndetse Netanyahu ngo yivugiye ko umuntu uwo ari we wese agerageza kubabaza abaturage ba Israel agomba kubiryozwa ku rugero rukomeye. Ku butumwa uyu minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yashyize ku rubuga rwa X rwahoze ruzwi nka Twitter, avuga ko ari amahano akomeye kuri Hezbollah nk'igikoresho cya Iran kuba ngo bagerageje kumwica n'umuryango we ariko ntibabigereho. Aha kandi Netanyahu yavuze ko ibyo Hezbollah yakoze bidashobora kumubuza cyangwa ngo bibuze Israel gukomeza kugaba ibitero no gucecekesha Iran mu ntambara ngo bafitiye uburenganzira yo kurwanya umwanzi, ndetse ngo no gukomeza gushakira Israel ejo hazaza heza. Ibiro bya minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu byatangaje ko iyi drone yahagurutse yerekeza ku rugo rw'uyu muyobozi ruherereye mu mujyi wa Kaisaro mu majyepfo ya Israel kuri uyu wa gatandatu. Bivuga ko Netanyahu n'umugore we batari bari mu rugo ubwo iki gitero cya drone cyagabwaga ku rugo rwe, ngo yewe yanavuze ko nta muntu n'umwe wigeze uhakomerekera. Iran yo yavuze ko Hezbollah ariyo yagabye icyo gitero, nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye bikorera muri leta ya Iran. Abahagarariye Iran mu muryango mpuzamahanga wa Loni nabo bagarutse kuri iki gitero, bavuga ko kiriya gitero cyakozwe na Hezbollah muri Liban. Uyu mutwe wa Hezbollah washinzwe ndetse unaterwa inkunga na Iran, wo kugeza ubu ntacyo uratangaza ku bijyanye n'iki kirego uri kuregwa. Iki gitero kije mu gihe Israel yari iri gutegura kwihorera ku gitero gikomeye cy'ibisasu bya misile giheruka kugabwa na Iran kuri uyu wa mbere Ukwakira. Aho kandi minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko iki gitero cya Israel cyo kwihorera kizaba ari simusiga. Igisirikare cya Israel kivuga ko drone 3 zoherejwe na Liban, imwe muri zo ikaba yahitanye inzu imwe muri uyu mujyi. Cyanasobanuye ko inzu yasenywe atari ijya Netanyahu kahubwo ari y'umuturanyi, gusa kirinze gutangaza ibyahangirikiye. Ikinyamakuru Axios cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko iyi drone yarashe inzu y'umuturanyi wa Netanyahu, ndetse ko ngo cyari ari igitero cyateguwe na Hezbollah. Ku isaha ya 2:19 kuri uyu wa gatandatu mu gitondo, IDF yasohoye itangazo rivuga ko mu kanya gato indege 3 zitarimo abapiloti zinjiye mu gihugu zivuye muri Liban. Ebyiri muri izi ndege zarashwe maze ndiza guhitana inzu, ariko kubw'amahirwe nta wahakomerekeye. Benshi mu banyalibani barishimira iki gitero cyagabwe kuri Israel, ndetse n'uburyo iyi drone yabashije kwinjira ku butaka bwa Israel, ndetse bakanavuga ko bitumvikana ku gihugu nka Israel n'ubudahangarwa gifite. Mu yandi makuru kandi tuyakomereje ku ntambara ya Israel na Iran. Kuri ubu ikiri kuvugwa n'urupfu rw'umuyobozi wa Hamas Sinua. Kwica Yahya Sinua byafashwe nk'umuhigo ukomeye Israel imaze gushyira mu bikorwa by'intambara ihanganyemo na Hamas muri Gaza. Urupfu rw'uyu mugabo ni igikomere kuri Hamas, umutwe yahinduye akawugira ingabo zo kurwana, ndetse zanagabye igitero kitigeze kibaho mu mateka ya Israel. Amafoto yafatiwe aho uyu mugabo yiciwe yerekana ko uyu Sinua yarari mu mwambaro wa gisirikare aryamye hasi yapfuye. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yashimiye ingabo ze kubw'akazi zakoze, ndetse anavuga ko ari ubutwari kuri izi ngabo na Israel muri rusange. Yanavuze ko kandi bongeye guha isomo Iran bayambura umuyobozi ukomeye nka Yahya Sinua.
izi mvugo za Netanyahu n'abanya Israeli zerekana ko bishimiye intambara muri Gaza. Minisitiri w'intebe Netanyahu amaze kuvuga kenshi ku ntambara hagati ya Israeli na Hamas, ndetse iyo urebye ubona ko gahunda ye ari ugusenya burundu Iran. Tugarutse kuri bamwe mu mateka ya Sinua bivuga ko yarekuwe nk'umwe mu banyapalestine barenga 1000 bari bafungiwe muri Israeli, bafashwe mu mwaka wa 2011 n'umusirikare wa Israeli Gilad Shalit. Mu mwaka wa 2023 mu bitero karundura byari byateguwe, Sinua n'ingabo ze batumye Israeli itsindwa urugamba mu buryo butari bwigere bubaho, ndetse ibi bitero bagabye byateye ihungabana rikomeye abanya Israeli. Kwica abanya Israeli hafi 1200, gutwara bunyago abanya Israeli ni bimwe mu byaranze ibi bitero. Abanya Israeli benshi bo babona ko kuba Netanyahu ashaka ko intambara muri Gaza itarangira byerekana ko ashaka kwibagiza iby'uruhare yagize mu makosa ajyanye n'umutekano byatumye Sinua n'ingabo ze binjira ku butaka bwa Israeli. Netanyahu avuga ko mu gushoza intambara muri Gaza no kuri Hamas ari kimwe mu bizagarura amahoro n'umutekano wa Israeli. Iyo witegereje neza iyi ntambara ubona ko igamije kurimbura burundu Palestine. Reka dusoreza amakuru yacu ku yarimo aravugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abasore batatu bakekwaho kwiba bafashwe n'abaturage maze bacana umuriro barabatwika, maze ibihazi birabarya, ubuyobozi ngo ntacyo bwigeze bubivugaho. Ibi rero byabaye ku wa gatandatu tariki ya 16 Ukwakira 2024, bibera hitwa Mabanga mu mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. Abarya abo bantu bavuga ko babafashe bagiye kwiba ndetse ngo barashe umuturage. Iki gikorwa cyahuruje imbaga ubwo abo basore bafatwaga bagashyirwa mu mapine y'imodoka bakabatwika, ubundi nyuma ngo bamwe bagatangira kurya inyama zabo. Umwe mu baryaga ku nyama z'abo bantu yumvikanye avuga ko aramurisha kwanga, ndetse ngo bagenzi be nabo babiri bakifata amashusho bari kurya kuri izo nyama. Mu mujyi wa Goma ngo ubujura bumaze gufata indi ntera, ndetse kimwe n'ubuyobozi burashinjwa kutagira icyo bukora ku byabaye, ngo bigatuma buri wese akora ibyo yishakiye. Hari ababona ko kurya abantu bituruka ku muco wo kudahana amagambo abiburwango n'ingaruka z'intambara zimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kongo birasanzwe ko abakekwaho ubujura bagirirwa nabi, ndetse rimwe na rimwe bagakatirwa. Gusa kubarya byo bisa naho ari bishya. Hari hashize igihe havugwa ibikorwa byo kurya abantu ariko bavuga ikinyarwanda, barimo Kapiteni Gisore Kabongo Rukatura, Faustin Ntayoberwa, ndetse na Majoro Joseph Kaminzobe n'abandi. Reka rero mbashimire mwese mwari mudukurikiye makuru n'ibiganiro tubagezaho 5 kuri 5, twabagezagaho amakuru arimo aravugwa muri aka kanya. Nimukomeze kugira impagarike n'ubugingo, amakuru yacu yo nakagaruka.